Bafowethu, namhlanje umhla ka-31 kuDisemba siyakuvalelisa 2025 sithi bye. Hayi, ngempela 2025 bekunyaka wamaqiniso, the year of truth. Ayiziphumile indaba bafowethu eSouth Africa. Ayiziphumile sizibonele zonke. Izolo ke kuthe kungomhla ka-30 kwaDisemba. Hayi, savuka nezinye impela ezishisayo ukuthi hayi ngempela i-correctional service lena strong yake yagcina uMathe. Niyamkhumbula ke nokuMathe inkosi Malanga yeqa konke ama-prison angapha ongababala eGoli okwakuthiwa dumile koPretoria kobani. Savuka izolo sematheni zithi hayi ikati elikhulu madoda uKhathi Mahlala usela eduze eKokstad. uKhathi Mahlala ula eKokstad manje kule maximum prison ekhona ekhethekile, akudlalwa kuleya prison leyana. Wake wazama ke futhi uMathe ukuthi eqe kuleya prison elapha eKokstad. Akudlalwa, wazama akeyiqanga, wazama akeyiqanga, akudlalwa lapha. Esivuke nazo ke izolo lezi ukuthi ayike ikati elikhulu, ikati lamakati uKhathi Mahlala ukhona la manje kwaZulu Natal sesinaye usela la nje eduze. Asazi ke ukuthi yini le eyenze ukuthi aze asuswe lapha eGotswe Mapolo. Asazi ngempela ukuthi yini ukuthi ke esikwazi ukuthi ezobuchwepheshe ama-intelligence mayidila namacala njengoKhathi Mahlala, they will never discuss izinto zokuthi bazomove abani nini ku-point 1 to point B. They will never do such a thing. Ilokho esikwaziyo, kodwa uKhathi Mahlala nje basikhuluma nje ususiwe ke lapha bekhona ula eKokstad njengamanje. Sazi ukuthi ijelekelele ngizima ke abalaziyo bathi yabona ke khona akudinga ukuthi uzoboshwe ngeinsimbi. Amabhuzu icathulo lezi ezifakwe enyaweni zakhona ekagesi fakwa nje zona ukuthi iqi i-movement yakhona i-guaranteed ukuthi you will never move anywhere. Uya la uye la ngokuvunyelwa ugesi lo okulela ibhusu. So ke futhi leya prison is 6th floor down underground, 6th floor underground. Wena ungaze ulibuke nje mawudlula nje kulona ngemoto uye eKokstad udlula nje ukuthi ubone ngathi nje indawo ethe chacha 6th floor underground. Akuhlalwa lapha. Maningi mangabheka nje ubheke online maningi ngempela amabdakdila ayegwetshwe iminyaka odile kanje labaningi abagcinwa lapha. Omunye umbuzo uthi uma ngabe besishintsha uKhathi Mahlala lapha yana eLokozaneni eGotswe Mapolo bemletha la eKokstad prison, what about uThabo Bester? What about uThabo Bester? Okusho ukuthi uKhathi Mahlala ikati elikhulu ngempela eli-strong. We cannot compare uThabo Bester kanye noKhathi Mahlala. Ilokho nje singakusho ukuthi ngeke you can't compare the two. Even lo noma esenzile izinto wafroda wa-rape wabulala wenza zonke izinto uThabo Bester weqa wenza zonke izinto ongayicabanga kodwa akafiki la. So ngeke nami ngiyaphica ngeke zafaniswe nalo inkosi Malanga le inkosi emidamidwa le. Yabona ke la khona ke bafowethu ngisho ama-privilege leyabethola unkosikazi wakhe ngomkosikazi wakhe lapha kuthiwa befika impela ahlala isikhathi eside ehlezi lapha. Kuphelile lokho, akudlalwa la, kuphelile lokho la. Ngeke kuze kwenzeke, ngeke enze lento abeyenza lapha nakhona. Ikhona lento esolakalile eyenza ukuthi makasuswe lapha. Ikhona lento esolakalile. Okunye futhi engicabanga ukuthi ngase kwenzeke, I don't think ukuthi uku-attenda kwakhe next year kuzoyiswa
le eJohannesburg High Court because phela indleko kwi state seyizoba nkulu ngoba lensizwa phela ihanjiswa phansi abahanjiswa ihamba emoyeni. I don't think so. Should kungenzeka mhlawumbe attend la eThekwini asazi kuthini ukubona kwakho kodwa ngendlela engibona ngayo mina ukuthi ngenzeka attend khona la eThekwini seyofuneka ezaseThekwini siqineke ngiphephe ngempela kuthule kuthi du ngoba khona ikati lamakati lila eThekwini hayi nje eThekwini la nje Kokstad eduze kwaZulu Natal la nje kwaZulu Natal eduzana eKokstad yilezo ke sihlale nazo isolation lesikhanda before nje sithi happy new year sithi happy 2026 sijabule sishamathini kodwa benze sure ukuthi akasuswe lapha phezulu kusho kukhona lokhu obese kunokwa santongwana ebese kuzanywa kwenziwa lapha khona ngoba ubezenzela lapha ubephile ngathi uphila kwakhe ikade elikhulu yabo so ke sizozwa ke ngempela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi siyoqina sitholile ukuthi yini le ibisesolakala okunye futhi ukuthi madoda iyabona abantu laba ezijulile lezi insizwa lezi ijulile bafowethu lemdlwembe le hayijulile lemdlwembe saselomunye ke uMolefe langlos stititanyana nje naye wanikezwe ibreak ka 400,000 ebengaphandle nebail kanti nayo ukhathi lena bakwethu kada iphuma kunamacala amaningi akade ededela kona lokhathi mahlala nakhona amacala amaningi amanye asulwa wamanye waphuma kuona akaziwa kanjani kuningi nje asazi abona ke leli jele leli hayi bubuza kumathe mangabe saphila angikholwa umathe usaphila buze kumatheke lapha ongene khona ke manje khathi mahlala lapha eKokstad akusilona ijele lokuganga lapha kudlalwa lapha aluyo libuyayo lapha kudlalwa lapha so akunokwenzeka nje ukuthi unikezwe iphepha la 5 years ago kuthiwa afunda lona uthena usisla uFezi uyanikezwa imagazini ka2011 uthe uzwe kanjalo kuthiwa asala ubona la imagazini ka2011 ukuthi yini engakuphathela yona uchitha isizungu ngemagazini ka2011 iKokstad ke leyo ijule ngempela idlala so bona ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngempela yini egcine yenzeka ngokhathi mahlala njobe emuvelwe lana ngoba this is the safest prison ever we have in South Africa, the best safest prison. Angeke kweqa lapha, akekho kayiqa lapha kweqiwa lapha, akekho ngeke kwazi ukweqa lapha, akhona kampunzi edlemini lapha. This is the best maximum prison that we have ever have. So ke ezayizolo ke lezi silale nazo sishubile zibhizi kukhulunywa ngazo namanje kusakhulunywa ngazo ukuthi ayibonanti ikade selilethwe la kwaZulu Natal kwenzakalani sikhiphani. Bafowethu sinifiselile ukuthi ezinhle za 2026 iphumelele nalabo abanobudlelwana no soma business bona beke nama business nabo phela bafunde bafethu kube khona bazokwenza bafowethu. Ningafundi ukwenza okubi, nifunde ukwenza okuhle, nifunde nokuthanda nemndeni yenu bafowethu. Niphumelele, uNkulunkulu angigcine, zikusule inkweletu, amacala asulwe, iwisdom pay kwenu. Nibe nosuku oluhle. Thank you.